Yes, bakunzi ba Kigali News rero reka nongere mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri rero two mu masaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 16 z'ukwa mbere 2026 pirito. Kana ni amakuru abagezweho harebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tuba tugiye kugenda tubapudetinga tukababwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero, nyamuneka turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye ubu tuvugana ahitwa za Karemi. Ibintu byakaze, ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi byamaze kuba bifata indi ntera. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi turaza kubabwira yuko AFC M23 yasabye Ndayishimiye gufungura umupaka by'umwihariko wa Katumba, umupaka ubuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabaye ribisabye leta y'u Burundi by'umwihariko kugira ngo habeho gufungura iyi mipaka. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa kandi muraza kunyemerera dukomeze ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko nk'ubu tuvugana mu nyemerere mbabwire yuko deployment zidasanzwe z'ingabo za M23 zimaze gukorwa ahitwa za Kiriba. Turaza kubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Murabizi ko ku munsi w'ejo drone za FARDC cyangwa se icyitwa Sukhoi 25 zarashe mu nyemerere mbabwire yuko nk'ahitwa Mukoko muri Minembwe. Operation yakozwe yageze gutya rwose igwamo abasivili bagera ku 8 ndetse rwose abatari bake barahakomerekera bikabije. Amazu agera kuri 3 aza gusenyuka. Aya nayo ni amakuru yatugezeho kandi mugomba kuza gukurikira ndetse mukamenya n'iby'izi operasiyo. Turaza no kugaruka mu mujyi wa Ovira babwire yuko rwose M23 yamaze kwageza abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho mu bice bya Songo ndetse na Kalamabenge. Turaza kuba tubikomozaho tubifa imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira uburyo ubwo bari bwishi ku baturage mu bice by'umwihariko mu mujyi wa Ovira biri kugenda bigaragaramo ubugezi bwa nabi, ubwo ni za FDL ndetse n'abandi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bya za Makobola ni muri Fizi. Habaye gukozanyaho mu kanya gato gashize hagati y'igisirikare cya M23 ndetse na FARDC. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapuditinga 5 kuri 5 tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu misozi y'Iminembwe ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara. Turaza gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye tugende tubabwira uko bimeze ubwo aho ni Mikarati ndetse na za Nyamara. Turaza gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone ku rundi ruhande itegeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu mu bihe by'intambara. Ibiro bitero rero bya drone byagabwe muri Minembwe kuri uyu wa mbere bikurikiranye n'iby'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherutse kugaba mu bice byo muri teritwari ya Masisi. Abaturage babarirwa muri 20 bose bakasiga ubuzima mu gihe ababarirwa muri 40 bo bakomerekejwe. Ibyo byose ni ibikomeje kugenda biba ariko kandi binagaragara. Nubwo rero kudeta Kinshasa ikomeje gututumba, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ategerejwe i Lome muri Togo, aho by'umwihariko kuri uyu wa mbere agomba kwagira uruzinduko. Muri uru ruzinduko rero izindi ebyiri Tshisekedi yagiriye u Rwanda muri Angola mu cyumweru gishize, aho yahuye akanagirana ibiganiro na Perezida Joao Lourenço. Muri iki gihe rero uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe wa EU byitezwe ko uru ruzinduko rwo kuri uyu wa mbere rusiga Perezida wa Kongo Kinshasa anabonye akanagirana ibiganiro na Perezida Fayu wa Togo. Perezida rero Fayu wa Togo amaze umwaka yarahawe inshingano zo kuyobora EU, inshingano zo kumuhuza ibibazo bya politiki hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, n'inshingano yasimbuyeho witwa Joao Lourenço. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana neza icy'ingenzi Tshisekedi i Lome. Icyakora uyu mugabo ari mu kugenderera Togo nyuma y'iminsi mike asabye Angola kumuhuza mu biganiro n'abantu batandukanye barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa AFC M23
na gatatu. Ni ubusabe rero i Rwanda yemeye ndetse amakuru avuga ko yemeza kohereza Kinshasa intumwa zo gutangira kuganiriza nabo na Perezida Tshisekedi, yifuza ko rero bagirana ibiganiro. Mu gihe rero Rwesa yaba amaze gutumira AFC M23 muri ibyo biganiro ku cyumweru tariki ya 12 Mutarama, Colonel Nangaa usanzwe ari umuhuzabikorwa wa ririya huriro yandikiye Perezida wa Angola amusobanuza ibyo biganiro. Nangaa rero yagaragaje ko Perezida Tshisekedi akomeza gukina muzunga, bityo bikaba biteye impungenge ku kuba hateje igitekerezo cy'ibiganiro bishya bishobora kuba ari we ubigiramo ijambo. Akaba rero agamije kubeshya abantu bose birebana ko biri kumenyeka akamenyero abonye ku nzira yari yatangiye itamunyuze. Yunzemo ati byaba byiza tumenye niba ubuzima bwa Katari, ubuhuza bwa Katari busabwa guhuza n'ibiganiro bishya, byaba ariko byaba bimeze bikazitwa gute kandi bigirana uruhare runini rurerure ku bijyanye n'ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ubwo birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda kigaruka, nyamuneka nako igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kiragenda gisa nkaho kisa Katari kugira ngo ibiganiro nyamuneka batagira gute batabyishoramo. Umuhinzi w'imyaka 53 rero yarashwe n'abasirikare b'u Burundi ubwo yajyaga mu murima we w'umukecuru hafi y'uruzi rwa Rusizi rutandukanye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi muri komini ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura uburengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Aya mahano rero yabaye ku wa gatandatu tariki 10 Mutarama agana mu saa 12 z'umugoroba, nyuma y'umunsi umwe gusa hatanzwe amabwiriza abuza uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kugera ku mupaka w'u Burundi ndetse na Kongo. Ibi byabereye rero mu gace ka Rugombo muri komini ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura hafi y'ikigo cya gisirikare cya Mparambo. Amakuru rero yakusanyijwe aho byabereye havuga ko uwishwe ari umuturage w'imyaka 53 atuye mu gace rero ka Mparambo, yari arimo kujya mu murima we w'umukecuru uherereye muri ngombe y'uruzi rwa Rusizi. Mu murima we rwose uherereye aho hafi, yari aherekejwe n'undi mugabo wari uje kumufasha guhinga umurima w'umukecuru nk'uko amakuru dukesha ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi abivuga. Agana ku isaha y'isaa 12 z'umugoroba, aba bagabo bombi bahuye n'irondo rya gisirikare rigenzura umupaka w'u Burundi ndetse na Kongo. Bivugwa ko rero abasirikare babategetse guhagarara kubera ubwoba. Nyir'umurima agerageza guhunga, abasirikare bahise barasa bamukubita amasasu menshi, harimo n'atanu yamufashe mu mugongo n'andi yamufashe mu rubavu, yahise apfa ako kanya. Umugabo rero wari uherekeje uwishwe yahise afatwa n'abasirikare, hanyuma afatirwa kwerekana aho aturutse. Abaturage rero baho bahurije hamwe bavuga ko uwahohotewe nta kindi yari agamije uretse kujya mu murima we, ntabwo yari yitwaje imbunda ngo agire uruhare mu gikorwa icyo ari cyo cyose kitemewe. Birumvikana yuko rero nyamuneka aha naho ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diporomasi, turacyakomeje kugenda tubyinjiramo 5 kuri 5. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara nanone, nyamuneka duhite tukinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Ni itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe. U Rwanda rwatangaje ko rusubije gutanga Louise Mushikiwabo nk'umukandida w'umwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Louise Mushikiwabo rero wari usanzwe uyoboye uyu muryango mu gihe cy'imyaka 2 ari kwiyamamariza manda nshya ari yo ya kabiri. Ibi bikaba bikurikiranye n'icyemezo cy'u Rwanda cyo gushyigikira abayobozi bafite ubunararibonye n'ubushobozi mu guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa.
of cyangwa Organisation Internationale de la Francophonie. Francophonie ni umuryango rero mpuzamahanga uhuza ibihugu by'imiryango ikoresha cyangwa ikunda Igifaransa. Umuryango rero ukaba ugamije guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu, uburezi, umuco, uburenganzira bwa muntu ndetse n'itangazamakuru, ndetse no gukomeza gukwirakwiza no guteza imbere ururimi rw'Igifaransa ku isi hose. Birumvikana yuko rero igihugu cy'u Rwanda kigikomeje gushyigikira by'umwihariko rwose nyamuneka Louise Mushikiwabo muri rusange. Mu gihugu cy'u Burundi rero naho situation ni hatari, ibintu bikomeje kuba ibindi bindi nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga. Amakuru nakomeje kugenda nkurikira by'umwihariko rero ni uko mu bice nanone by'umujyi wa Uvira situation ari hatari, kuko tuvugana isaha ku isaha imirwano ishobora kuza gukomeza guca ibintu mu bice by'umujyi wa Uvira. Impamvu nkubwira nti imirwano ishobora kuza guca ibintu mu bice by'umujyi wa Uvira ni uko isaha ku polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeye
hiyongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigitanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe, guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bwirukansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi, bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiye